Çıksa kişikimizden yummuşum zarım. Üzlerim kirekte duyam dostlarım barın. Bulsa bulsun diler dostun üzünden yakşı. Siz bulganğa yakşı dostlar yüzlerim yoktu. Bir uğranlarda üskendey bir tuğanlarday. Bir sözde bir uyda biz yakşı dostlarım. Dünyanın urjastını birge kuvası. Yaşadık birge yaşayız yaşarız dağın. Dünyanın urjastını birge kuvası. Yaşadık birge yaşayız yaşarız dağın. Alo Enver. Qo'ya berishsin sen, menda xalq yilda bitindi уже, qul shabalar. Yine konsert boshlanib bitindi, tezroq bo'ladi. Hazır kelib ishda. Qo'ygirma. Dengiz deymen, dağlar deymen, min çıgarmını yollarga. Koyma yangarlarga karşı karlı buranıga. Min çıgarmını yollarga. Dünyanın urjastını birge kuvası. Yaşadık birge yaşayız yaşarız dağın. Dünyanın urjastını birge kuvası. Yaşadık birge yaşayız yaşarız dağın. Yaşadık birge yaşayız yaşarız dağın. Yaşadık birge yaşayız yaşarız dağın. Aramızda jide dengiz, kirte dağlar var. Sağna kalsam kuş dilidey, sen minarga haber sal, sen minarga haber sal. Dengiz deymen, dağlar deymen, min çıgarmın yollarga. Koyma yangarlarga karşı karlı buranıga. Min çıgarmın yollarga. Aramızda jideyatlar, dostlar düşmanları var. Hasret düşse başlarına, sen minarga haber sal, sen minarga haber sal. Düşman deymen, dostlar deymen, min çıgarmın yollarga. Koyma yangarlarga karşı karlı buranıga. Min çıgarmın yollarga. Aramızda jide yıllar, bir üzülür ömür var. Suya kalsan kuş dilidey, sen minarga haber sal, sen minarga haber sal. Yıllar deymen, ömür deymen, min çıgarmın yollarga. Koyma
Koyma yağmurlarga qarşı qarlı buranıga min çıgarman yollarga yıllar deymen ömür deymen min çıgarman yollarga koyma yağmurlarga qarşı qarlı buranıga min çıgarman yollarga koyma yağmurlarga qarşı qarlı buranıga min çıgarman yollarga koyma yağmurlarga qarşı qarlı buranıga Үлгірдім бұғай. Зор рахмет, құрмансыздар. Исәнмісіз? Бик сағынып күтіп алдым шу күнні. Рахмет шулай матыр өзжеліп келгеніңіз үшін. Мен барығызды да шушы матур бинабызда сізді бүгін бөлек етесім келе. Бәйрем, күңгілігізде әр вақыт бәйрем балқып тұрсын. Рахмет, құрмансыздар келгеніңіз үшін. Һәм тағы да бір жырымны сізге бөлек етем. Аскар Усманов, сайылыр едім сіздің шағызға. Olma mini soğuşlarga, sorga yırga, bir kim tilemi, Bəğdə yükmə minə altın tağlar, Sindən başqa birini girekmi, Aşıqma sin ümitimni üzüb, Söyük hislərimni toptargan, Qaldır əli yüreğimdə utlar, Senin yoklarına qarargan. Uylama seni yıllar öter deyip, Min bit xaman seni yaratam, Günler boyu yıklay almayırıp, Hislerimini dağım yanartam, Aşıqma sin ümitimni üzüb, Söyük hislerimni toptargan, Qaldır əli yüreğimdə utlar, Senin yoklarına qarargan. Aşıqma sin ümitimni üzüb, Söyük hislerimni toptargan, Qaldır əli yüreğimdə utlar, Senin yoklarına qarargan. Qaygımı birge jıyıp alıp salar idim yangan uşaqqa, bir mezgilge unutulur üçün erer idim senin kuşaqqa. Aşıqma sin ümitimni üzüb, Söyük hislerimni toptargan, Qaldır əli yüreğimdə utlar, Senin yoklarına qarargan. Aşıqma sin ümitimni üzüb, Söyük hislerimni toptargan, Qaldır əli yüreğimdə utlar, Senin yoklarına qarargan. Qaldır əli yüreğimdə utlar, Senin yoklarına qarargan. Зор рахмет, Эльвира. Зор рахмет. Мына шулай итеп, чечкени матур итеп шундай коябыз. Зор рахмет, дуслар. Айтасым килә. Без инде менә шу бай әйтүемчә, бу концерттан бик мин нык сагынып көтеп алам. Минем өчен ул бик зур имтихан. Үзебезнең халкыбыз, Башкортстаныбыз алдында
Яңа ел каникулларыннан соң шушы концертым. Без инде аны тырыштык кешеләргә матур итеп бизәргә, яңа җырлар, күңелдән чыккан җырлар белән. Яңа җырым, гүзәл яҗа әйткән җыр, бер күрешү, үзе бер гомер. Хатылар ята минем өстәлемдә, бик соң алдым минем биталарына. Син ышанып кеше сүзләренә, ясагансың ялгыш карарына. Бер күрешү, үзе бер гомер, очрашырбыз бәлки тагын бер. Yıllar белән, yıllar arasında ачылмыйча калган күпме сер. Саный киләм чакрымнарны, минут сайын сине күрәм дип. Олы юлдан күзең ала алмыйча, көтүеңне мин дә беләм бит. Бер күрешү, үзе бер гомер, очрашырбыз бәлки тагын бер. Yıllar белән, yıllar arasында ачылмыйча калган күпме сер. Мин килсәм дә китәр өчен киләм, бер күрешү бары бер генә. Яратсам да йөрәк гафу итмей, башка килмим шуны белгенә. Бер күрешү, үзе бер гомер, очрашырбыз бәлки тагын бер. Yıllar белән, yıllar arasında ачылмыйча калган күпме сер. Бер күрешү, үзе бер гомер, очрашырбыз бәлки тагын бер. Yıllar белән, yıllar arasında ачылмыйча калган күпме сер. Yıllar белән, yıllar arasında ачылмыйча калган күпме сер. Зур рахмәт сезләр. Зур рахмәт шәшкәләрегез өчен, игътибарыгыз өчен әйтәсем килә. Яңа җырларга булай алкышлагач, минем өчен зур бәя. Әйтәсем килә. Теләгегез булса, программа буенда минем бер иске җырны ишетәсегез килсә, сез язырсыз хат, ярыймы? Булай безнең күбрәк яңа җырлар. Зур рахмәт. Тогда бер җырым сезгә яңгыраячак. Раил Өметбаев иҗат иткән җыр «Сиңа гына». Gittinmi yıldızlar, sen etkine kayısısın. Bari senin üçün güne, saylayman en yaktısın. Сиңа гына, ай кояшның нурлары. Сиңа гына
bağışlana jırlarның motorlары Сиңағына ай құяшның нұрлары Сиңағына бағышылана жырларның моторлары Сиңағына шәшек атаң бақшадағы гүлләрің Бәхет шатлыққа көмеләң Синің янда күнәрің Сиңағына ай құяшның нұрлары Сиңағына бағышылана жырларның моторлары Қанатланып, яныңа қайтып келем Менің үшін бик қадірлі екенлігіңді білем Сиңағына ай құяшның нұрлары Сиңағына бағышылана жырларның моторлары Сиңағына ай құяшның нұрлары Сиңағына бағышылана жырларның моторлары Сиңағына бағышылана жырларның моторлары Enver Nurgaliyev. Magazinde şeşkesi bulmasa da kalendarımıza dalığız. Hayırlı iş, isen misiniz? Hürmetli şırmın suyuşu, muhterem milletteşler. Hammangizga dashushim motor muhabbat binada ko'ribizga cheksiz shodmiz ham qo'ynar salomlaymiz do'stlar. Bor ko'ngillilik bor dunyoda narsadan ul men bilam bayram bugun deb yozgan xalqimizning buyuk shoiri Abdulla To'qay naq shu motor bayramlarga o'rnagandirda endi ko'rasin. Ey dostlar, bugün şınapta bayram. Indi Enver Nurgaliyev 7-ci yıl Allah'a şükür naq şu vaqtda özünün to'g'ri tomoshachi yaqin dostlari bilan şu motor muhabbat binada bayram ete. Hem indi bu zo'r bayram. Şınapta biz hammamizda bayramlarni yaratamiz. Hem indi o'zimizga kelganda da bayramlar, indi bayramlar, oshlar, umuman tege bekallarni ishlarga yaratmasak da bayramni hammamizda yaratamiz. Shulay bet. Bigirek de şunday bayramlarni, benim için indi bayram, şulay çünkü men o'zimni şahsen kichkina chog'imdan qortiyim har vaqt mana bayramlarga o'zini ertib yurtatirgan edi. U bigirek de oshlar, ko'pchilik nikoh oshlarini to'g'ri keladi. Ne için iste qolgan şamagat? Çünkü mana şu har vaqt nikoh oshina borg'ashdan ko'z oldingizga keltirasiz. Onda bit endi kiyov kalash, mana shunda qorti endi men har vaqt nendigina osh bo'lsa da o'zining jonini o'tirtib qo'ya turgan edi. Mana tenkemeti bitadir endi. Bilmem nishab shu xattim aytgandir endi. Şu har bir nikoh oshында mana balam kelasi nikoh seniki endi, kelasi osh seniki endi. Har bir nikoh oshina borgan sayin shulayda bir Kurşu evinin qirig'ina kirga to'g'ri keldi. Ham shunda aytdim shul qartiga. Mana men aytam qartiy, kelasi arsiniki endi, kelasi arsiniki endi. Endi do'stlar,
Kiyov bilen kelaş bayram degenden ele tege köpten tugilgene bir tuyda bulurga turu kildi. Şulay kiyov kelaş tuyunu barımızda bilebіз, motor bayram bitinde şulay bit. Ay barısı da hazırlagi bizengenler tüzengenler. Hem indi ol bayramni alıp barışı hem alıp kaytıyorsa min. Hazır başlap jiberdik meclisini, tuy meclisi. Gadettagi bit şey bitinde bizning yaqlarda birinchilerden bulup ol qutlov tabriklov bo'ligi. Etiyanilerge qutlov tabriklov üçün sözünü beremiz. Yigitning etiyanisine qutlov tabriklov üçün sözünü berdim. Kul şaptılar, çıkıp mikrofonunu alıp motor etip söylediler. Hem kerip oturdular, yuvuşlatıp pişet koydular. Şunlar için kızның etiyanisine sözünü berdim. Şulay çıktılar, en birinci kursagiz anda kıdağı çıkırıp kına çıktı bulayttırıp. Артından кудагылайтып кана чыгырып кана чыга. Шундан биринчи кудагый микрофонну тартып алды, һәм сөйлей башлады. Сөйлей алмый кудагый, жылый малай. Жылый инде күз яшьләре белән жылый. Кызым китә дип жылый. Кызым китә, кызым китә, кызым китә, кызым китә. Ул жылагач аңа ияреп кызы жылый башлады. Кызына ияреп жигите жылый башлады. Аңа ияреп бүтән туган тумашалар бүтүнесе дә жылыйлар. Монда min жыламыйм да, куда жыламый. Bilmeyim, ansada bir sorun için жыламыйдыр инде куда. Шуннан куда узак кына шулай түзеп басып турды да, кудагыйдан микрофонны тартып алды да булай ди. Кит әле моннан туйның җәмен җибәреп, жылап басып турмалы монда. Ана бүтүнесенеке дә кайта, синеке дә кайтыр әле дигән була. Мына шулай достар, бәйрәм инде бүген бәйрәм булган шәргатьләрне җырлыйбыз, бейбез. Әле бүген бәйрәм генә дәмисең? Үзегез беләсез, бүген тагын икеләтә бәйрәм. Чөнки ни өчен дуслар? Әнвәр Нургалиевның туган көне дуслар, шулай бит? Менә бәйрәм. Әлбәттә кичмәе. Һәм инде бәйрәмебезне дәвам итәбез. Җырлыйгалы, җыр күңелне ашавыл, җырлар күңелне ашавыл, кайгыларны басавыл диләр халыкта. Кичәбезне дәвам итеп, Татарстан Казан кунагы Шулпан Юсуповны чакырабыз сәхнә түренә. Сезнең көчле кул чабулар белән дуслар.
Бик зур рахмәт, дуслар. Исәнермесез? Хәерле кич. Хөрмәтле милләттәшләрем. Хәлләрегез ничек? Әйбәтме? Шулай булсын. Инде дуслар, мин яңадан сезнең алдыгызда басып торуыма бик шатмын. Мине сезнең белән күрештергәне өчен, әлбәттә, бик зур рәхмәтемне Әнвәр абый Нургалиевка белдерәсем килә. Һәм шушы форсаттан файдаланып, аны чын күңелдән туган көннәре белән тәбрик итәсем килә. Туар таңнары тыныч, сәламәтлеге ныклы, гомере бәхетле булсын. Һәр вакыт шулай заллар тутырып, халык җыйсын, шундый матур җырлары белән безне сөендерсен дип, әйдәгез аңа бер гөр китереп кул чабыйк әле. Әнә бит, ничек яраталар Әнвәр абыйны. Тугры тамашачысы. Инде дуслар, мин үземнең чыгышымны, мин үзем Пермь ягы, Барда ягыннан Әлфия апа Абзалова репертуарына, иҗатына гашык кеше. Аның бер генә җырын җырлый алмый булдыра алмадым. Шуңа күрә иң беренче инде аның җыры белән башлап җибәрдем. Шиңгән чәчкәләр дип аталды. Инде дуслар, мин үзем 4 яшьтән сәхнәдә Пермь ягыннан анан Казанга күчеп, менә хәзер Казанда иҗат итеп ятабыз. Инде үземнең иң беренче җырлаган җырымны бүләк итәсем килә. Бик күптәннән җырлаганым юк бу җырны. Яңадан искә төшереп, сезгә җырлап итәсем килә. Биектә. Син онытма Yalğız idimi mindesine Sin unutma bu süyüne Öşüp giden Sine öşüp gitsin Mina Gökteki yıldızlar Sin unutma bu süyüne Ul jılıda Biz ne hisset
yıldızlar büyük biz uşağız senger gökten yıldızlar büyük biz uşağız senger gökten sen unutma Şulban Yusupova. Bek zo'r rahmat do'stlar. Afarin. Rahmat o'zingga. Anvar Nurg'aliyev degash hammamizda endi buna ul sharnab tashulay. Anvarning ko'pchilik jırlar muhabbat ham xotin-qiz turunda, endi albatta atkayankay turunda. Endi qo'ydagina bo'lsa da, nindigina sahna, nindigina konsert bo'lsanmi, endi Anvar Nurg'aliyev bo'lgash, onun janındagi olmas ham Aydar Yunusovlarsiz sahnani go'zaldana getirib bo'lmaydi do'stlar. Shulay bit. O'zlari jırlaylar, jırlar ijod edilar. Ham endi o'yinlarda, endi Talyanda o'ynavlarini aytirsangmi? Albatta sahnada Aydar ham olmas Yunusovlar.
Алмасқа Майдар Юнусовлар. Рахмет. Бары бір Уфа тамашашысы енді. Сезіле енді бала жамағат. Сәхнеге шығулары шыққан сайын матыр деп қол шабалар. Енді ярай жамағат. Әнвернің әйткенімізше көп жырлары мәхәббәт турында. Мына шушы мәхәббәт дегендей бит, теге шайтан белән фәрештә кебек мәхәббәт жанында тагын бір әйбер бар. Көннәшү, көнчеллек. Шулай бит. Бар шундый әйбер. Белмим инде аны. Ул шир микән инде ул теге мәхәббәт ярату микән шул хатным. Ну кемдер әйтә, ныклап ярату ди, кемдер әйтә, шир ди. Шуңа күрә теге бер ир белән бер хатын арасында шундый хәл булган. Бу ир инде серьезный офицер кеше. Хәзер ну хатынын көннәшә икән. Белмим ни көннәшә, бәлки сәбәбе дә булгандыр. Бу көннәрдән бер көнне эшеннән вакытында кайтасы урынга шак кына иртәрәк кайтырга уйлаган. Ну инде көпчем хатсыз гына вакытка иртәрәк кайткан. Ну малай кайтып кирсә, өйдә шундый тынлык. Тынлык, бер кешенең дә тавышы да юк. Хәзер аяк киемен сала да иң беренче җигереп керә кухняга. Кухняда да берәү дә юк. Шуннан залга үтеп керә, залда да берәү дә юк. Ну инде әзерләнеп малай иң соңыннан җыкы бүлмәсен аша. Ачып җибәрсә, хатын жата җыкы бүлмәсендә. Җыкы түшәктә, ну үзе генә түгел. Ну инде әлбәттә сөяркәсе белән. Хәзер инде офицерда шундый исселе кайнарлы тирләр бәреп чыга. Шайлап кына шулай килә дә җыкы түшәгенә, теге журган ачып җибәрсә, ну жата инде теге ир. Күзләрен шалт-шалт җымып, кая барсын инде улайымы? Шуннан хәзер бу тыныч кына, салмак кына, слушай, давай, шык коридорда сөйләшербез, монда разбираться итеп әллә нәрсә эшләп тормыйбыз дип шакырып чыгарган. Бүлмәнең ишеген җавап куйганнар. Хәзер бу офицер әйтә икән, слушай дип әйтә ди, без синең белән әллә нәрсә сугышып, бәхәсләшеп, кем син, нишләп йөргәнеңне сорап та тормыйм. Булай әйтәбез. Мин хәзер дип әйтә ди, кесәсеннән пистолетын тартып чыгарганда, өскә 2 мәртәбә атам. Шуннан соң икебез дә 2 якка сузылып жатабыз. Хатын җигереп чыга, кемнең җанына беренче килә? Шул шагында хатын шуның белән кала дип әйтә ди. Хатын җигереп чыккан, өскә 2 мәртәбә аткан, икесе сузылып жатканнар. Хатын җигереп чыккан, тегеләрнең икесенә типкәләп кенә караганда, тагын бүлмәгә җигереп кергәндә, шкафны ачканда, Галишык тегеләр икесе дә атылып үлделәр дип әйтте ди. Шуңа күрә мәхәббәт дигәннән мәхәббәткә рөхсәт сорамыйлар, мәхәббәткә рәхмәт әйтмиләр. Ул бүләктә һәм бурыч та түгел, мәхәббәтне гаеп итмиләр. Сәхнәдә яраткан җырчыгыз, Башкортстанның ат казанган артисты Әнвәр Нургалиев. Яратам дейдің, мин сиңа ышанмадым. Канатым дейдің, яныңда ұшалмадым. Канатым дейдің, яныңда ұшалмадым. Киләле дейдің, кул бирдең, кул алмадым. Бер генәм дейдің, бер генәң булалмадым. Бер генәм дейдің, бер генәң булалмадым. Хуш инде дейдің, мин сине озатмадым. Кайтармын дейдің, тик нигә озакладың? Кайтармын дейдің, тик нигә озакладың? Киләле дейдің, кул бирдең, кул алмадым. Бер генәм дейдің, бер генәң булалмадым. Бер генәм дейдің, бер генәң булалмадым.
Taramayım dimde şeşlerimni tarayımın Karamayım, karamayım dimde Restemine karayımın Karamayım, karamayım dimde Restemine karayımın Hileli, hileli deydin Kul birdin kul almadım Bir ginem deydin Bir ginem bul 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 almadım Bir ginem bul almadım Bir ginem bul almadım Bir ginem deydin Bir ginem bul almadım Bir ginem deydin Bir ginem bul almadım Bir ginem bul almadım Bir ginem bul almadım Zor rahmat sizlar. Zor rahmat. Bu şeşkeleri matur. Şeşkelerinden nagrak kızları matur. Rahmat, zor rahmat şeşkeleriniz için. Zifa Banagayeva. Bir memini bir kimge. Bir günde özgerdi dünyalar Saatler tuktadı bir günde Sekundları aylar, minutları yıllar Kavuşup kötkende ikinde Bir günde Uçraştı da güzeler bir günde Ni bitsinsiz hazır Bir kimde sinde bir memini Bir kimge Bir günde Uçraştı da güzeler bir günde Ni bitsinsiz hazır Bir kimde sinde bir memini Bir kimge Bir günde anladım niçek min Aşık bula alam üzümde Bir günde şeşekke kümelide Sinsiz yaşap kilgen ömürde Bir günde Uçraştı da güzeler bir günde Min bitsinsiz hazır Bir kimde sinde bir memini Bir kimge Bir günlük bulmasmı hislerin Kavınular kapıl yalkından Duymagan nazlarını tıyılar Erip kuyununda bir günde Bir günde Uçraştı da güzeler bir günde Min bitsinsiz hazır Bir kimde sinde bir memini Bir kimge Bir günde Uçraştı da güzeler bir günde Min bitsinsiz hazır Bir kimde sinde bir memini Bir kimge Bir
günde bir günde uçraştı da güzeler bir günde min bitsinsiz hazır bir günde sinde bir memmine bir günde sinde bir memmine bir günde. Rahmat dostlar. Şın ko'ngildan aytamiz, zo'r rahmat. Liliya Pamagidova, Gulfiya Shokirova sizlari. Idil qizi. Marhabatin. Kızım muhabbetin yefekkebek şişlerin can suygenim nazlı yarım nişik senin hallerin altın şeşin kıygaç kaşın sin karama yatlarga bizden alıp kaytıp gitem üzüm turgan yoklarga altın şeşim kıygaç kaşım sin karama yoklarga bizden alıp kaytıp gitem üzüm turgan yoklarga. Şayan senin güleş yüzün Sıyam diyen sözlerin Anta almayım saklanamın Tulgan ayda yüzlerin Altın şeşin kıygaç koşun Sin karama yatlarga bizden alıp kaytıp gitem üzüm turgan yoklarga. Altın saman çeşlerini şişmelerde yuvarsın Bilmem seni şit yatlarga Barbar üzüm itermin Altın şeşim kıygaç koşum Sin karama yatlarga bizden alıp kaytıp gitem üzüm turgan yoklarga altın şeşim kıygaç koşum sin karama yoklarga bizden alıp kaytıp gitem üzüm turgan yoklarga bizden alıp kaytıp gitem üzüm turgan yoklarga bizden alıp kaytıp gitem üzüm turgan yoklarga. Enver Nurgaliyev.
Әнвәр Нұрғалиев. Аллаға шүкір. Біздің халыққа әйткені енді хат жазды. Хатлар келеді башлады, посылкалары қашан келіп жетер. Аха. Ярай рахмет. Бұларны Әнвәрнің үзіне оқыр қадыр деймі. Ярай беремен. Жамағат бейрәмімізді де өмейтәбіз. Бүгін енді бейрәм бұлғаш өзіңіз біләсіз. Қонақлар деймін. Шында енді қамбәсі де үзіліп, күтіп ұтыратырғанларdır енді. Ей, қашан шығар мекен дейіп. Шүнки бұл артист сіздің қамбәйізге де таныш. Татарстан, Қозан қонағы, Әнвәр Нұрғалиевнің шын досты, Данир Сабиров! Зур рахмет, шунды неожиданно. Ол шаптылар. Yok, искиткіш бәйрәм, достлар. Сәхнә бик матур бүгін. Әнвәрнің концерті деймәссің. Ну, ярар, достлар, әлі алып барышы жігітпен дә сөйләшіп тұрдық. Аның фамилиясы Шакиров екен. Үзді Жауит Шакировқа шаған ол. Мен айтам, Шакировның уги малайдыр бұл. Шакировқа келгендейін, достлар, мен қазір алып бармын, ол қызғанышқа ол тапшырын, ол тапшыруға мен әр вақыт пародия ішлейдім. Қарағаныңыз бардыр, сізде Яңа ғасыр каналы көрсетемі? Қарағыз, ема, оннан менің де көрсеттелер. Мене нәрсе айтазы келі, достлар, нинди тапшыру алып бара Жауит абай? Башватқышқа қарағанда Жауит өзі шаққатқыш. Инде, достлар, қазір шушы башватқыш тапшыруына пародия ішлерге тырышырмын, инде кімнәрдір көрген, бәлкі кімнәрдір көрмәген. Ну, нәрсе айтазы келі, онда ойыншылар да, хәм алып барышы Жауит абай болып та өзім болашақмын, инде өзім көрсетешекмін. Онда кроссворд шишәләр бит инде исегізде бұса. Тик зинхар, онда әлләни ауыр сұрау yok, жауабын білсәгіз де урыннан қышқырмағыз, емі? Пожалуйста. Ату қайбір концертларда оқыралар, как будто мен білмейм. Үйретелер, мен аны өзім ойлап тапқан айбір бит инде. Бір ел бойы яздым мен бұл кроссвордны ішләдім. Шуңа көрә, достлар, қышқырмағыз, емі? Олайса мен ол нешіктір бүлдірі. Ну, достлар, ярар, айдагыз, ұзын сөздің қысқасы, өзігіздің хейсетігізге Қазанда, Яңа ғасыр телерадио компаниясының студиясындағы кебек, сіздің алқышлар білән кетті башватқыш. Ай! İsənmisiz, hürmetli tamaşaçılar, hürmetli stüdyomuz qonaqları, İsənmisiz, sağmısız? Başvatqış topşırığı gündən gün popularlaşa bara başvatqış topşırın yaratalar, başvatqış topşırın siyalar, hamdaki onun alıp barışısı sizдің yaratkan artist min Жауит Шакиров. Рахмат достар, рахмат туғандар. Әйдәгіз инде бүгін береде қатнашушы ойыншыларыбыз білән танышып кетек. Ойыншыларыбызға келгенде достар, бүгін бізді қонақта артистлар хамдаки ниндилері генады, хөрмәтле достар. Бірінші ойыншыбыз білән танышып кетеміз. Шибәрләрнең шибәре Татарстанның ат қазанған артисткасы Бәширә Насырова. İsənmisiz, dostlar. Selam Жауит, уф қаушым. Мына Бәширә ишеткен барыя. Сен борчылганда һәр вакытта һәр бер сүзне ике тапкыр әйтә диләр, бу дөресме? Жоқ, не может быть Жауит. Мен бір қашанда бір сөзді екі тапқыр айтқан жоқ. Астағфирулла. Аңлашылды, хөрмәтле достар. Икенче уенчыбызга киләбез. Икенче уенчыбызга килгәндә коллега, кабатланмас мунча ташы эстрада театрының актеры Искәндәр Мотигулла. İsәнме Жауит, мен әйтәм. Искәндәр, сиңа нәрсә, Бәширәнең шире күшә башладым әллә? Жоқ, Аллаға шүкір, үземнең ширләр дә җитәрлек, мен әйтәм.
Аңлашылды, хөрмәтле дуслар. Өченче уенчыбызга күчәбез. Өченче уенчыбызга килгәндә, мондый хатын-кызларның бер качанда булган юк татар сәнгатендә. Чөнки бердән берем, күз нурым, алтыным, шибәрем, балаларымның бер туган анасы, түшемнең бер туган кызы. Таныш булыгыз, хатын-каем Бәширә Зөлфия Шакирова. Яритем, тағын исемімні бұтасаң, башыңны үзәм. Мына бит инде дуслар, шын юморист хатын икәнне әллә каян күренеп тора. Һәрбер сүзендә юмор, һәрбер сүзендә юмор. Хөрмәтле дуслар, инде алып баручы буларак мин сезне башваткыч уенының кагыйдәләре белән таныштырып китергә тиеш. Башваткыч уенын караганыгыз барды, сезнең өчен экранда бу шакмаклар. Экранда бу шакмаклар, артында ана теге ягында яшеренгән сүзләр. Сорау миннән, җавап сездән. Әгәр дә сорауга җавапны беләсез икән, кнопкага басырга кирәк. Кнопкага баскач, менә мондый тавыш чыга. Ана шул тавыш чыккач инде сезгә мөрәҗәгать итәм. Әгәр дә сорауга җавапны белмисез икән, андый вакытта студиябыздагы җанатарларыбызга мөрәҗәгать итәбез. Хөрмәтле дуслар, шулай итеп уенчылар белән таныштык. Артистларны күрдегез, кагыйдәләрне белдек. Кышталкышлар белән башваткыч уенын башлыйбыз. Үссе булып китте студияда. Рәхмәт дуслар, рәхмәт. Һәм башлыйбыз. Беренче сорау, сулдан уңга 5 хәреф. Тавык сала торган әйбер. Нәрсә салырга мөмкин тавык? Кем беренче кнопкага баса? Зөлфия Шакирова. Яритем, йомырка. Зөлфия кайҗан кисәгем уйлап бетерә әле, монда 5 кенә хәреф бит. Яритем, йомырка. Дөрес, Зөлфия күкәй. Бер бал, хөрмәтле дуслар, Зөлфия Шакировага, хөрмәтле дуслар, бернинди шухыр-мохыр юк. Элек-электән татар халкында, татар әдәбиятында йомырка сүзе кулланылган. Әдәпле хатыннар гына йомырка дип сөйләшкәннәр. Шуңа күрә минем Зөлфия каимның йомырка дигәне ул күкәй дигәнне аңлата. Икенче сорау. Сулдан уңга 6 хәреф. Татарстандагы район 6 хәреф. Кем беренче тимәгә баса? Искәндәр Мутигулла. Җавид 6 хәреф булгач брат. Балташ, Кайбыш, Нурлат, Петраш, Теләше, может быть чистай. Кайсысы, Искәндәр? Бер җавап кына кирәк, кайсысы? Мин кайлардан беләм, кайсысы туры килә, шунысын жаз. Әйдә, Искәндәр, алай булгач чистайда тукталабыз. Чистай! Дөрес, ашыкмый чыгыр Зөлфия каим кутыра. Тынычлан, Зөлфия кай, тыңлыйм, җан кисәгем, нәрсә психланасың? Яритем, кукмара. Зөлфия кай, җан кисәгем, каян кукмара булсын? Монда 6 хәреф бит. Бер кукмара сүзендә 7 хәреф, монда 6 хәреф. Сыймый бит, сыймай. Сыймаса сыйдар. Аны да сыйдырлык булмагач, ник мине монда шакырдың соң? Эй, Ходаем, сыйса ярар. Дөрес, кукмара, 2 балл Зөлфия Шакирова. Аллага шөкер сый. Хөрмәт дуслар, хөрмәт туганнар, хөрмәтле студиябыз кунаклары, бернинди шухыр-мохыр юк. Яңа кагыйдәләр буенча кукмара сүзе хәзер шулай языла. Яңа елдан соң бензин кыйбатланды, кукмара кыскарды. Дәвам итәбез дуслар, 3нче сорау, өстән аска. 5 хәреф, 2 хәрефе билгеле К хәрефе. Сорау бик җиңел яңгырый, керә дә чыга. Уйлыйбыз дуслар, керә дә чыга, ул кем беренче тимәгә баса? Зөлфия Шакирова, Зөлфия кайҗан кисәгем. Яритем, шоты бөтенесе дә уйга батты.
2 harfin aşağı tağın. Sen degende Zülfiye Kay Jan Kisagım ayak idende 2 harf stüdyo. Kirede şığa. Oylayımız dostlar kim birinci dimege basa? Nihayet Beşire Nasirova simmında mı ney? No Beşire Kay? Javit! Javit! Молодец, 2 tapkır ayttın, дальше. Min aytem, неужели шоу? Ol tugel. Sen har mega matur tapşırımını bızmağız. Fakat matur sözler Zülfiye Kay aytsan sen gine aytırsın yine. Mına fende sabıyga biz barabız. Fende sabıyga bazgaş. Biz kim bilabız? Tuğan. Sen tuğanға nersege barabız? Kunakka, kunak. Eferin hürmet dostlar. Kunak. İşbal. Kirede şığa o kunak. Kunakka kirip şığırga gerek dostlar. Devam etemiz. Kilesi sırav suldan onga 3 harf. Künning kopma karşısı. Künning kopma karşısı yaysa künning dostu. Kim birinci knopkaga basa? İskender Mutigulla. Javit Tün. Maladis İskender Zülfiye'ga bir bal. Devam etemiz dostlar. Kilesi sırav üstten asqa 3 harf. Koy bir kişi de uzun bula. Koy bir kişi de uzun bula oylayımız dostlar. Uyga battı oyunçularımız. Mınday vakitte stüdiyomuzdağı janatarlarımızga müracaat etimiz. Janatarlar arasında көркем artistimiz Tatar estradasının patşası benim yakın dostum Salavat Fathiddin'a. Salavat dostum senin varyant. Yardım et bizden oyuncularga koy bir kişi de uzun bula. Ney, evet. Men былай дейм, мұның случайно 2 harfi u түгел ме? U Salavat, u. Evet. Arkadaş, неужели Beşir etmiş ol? Tege nişti beytim tege qaraya ve tileylenmeder minike. Halkta sırıgar. Halk ise halk degenden bana bir yakın dostum ya bir ihtiram etem. Eline bana Ufa'dan gidip işte Aydar'ın başı bir gaybeşli. Потому что депутат. Onun işemesine işleyirge gerek. Aydar, eyde bırak. Kay bir kişide uzun bula. Senin varyant. Bunda insana ellerini oylusu kalmadı. Yart sözünü açıp verdin. 2 harfi U. Az min ettim. Kokain Zülfiye etti. Ney? 1 harf neyse bal siliki. Davay. Rahmat oğlanlar, rahmat dostlar. Albatta men bu so'rovning ma'nosini tushundim. Ham shuni aytasi kelar. Boy bir qiz qablarga ne может быть? Ne может быть oğlanlar? Hamdaki bu so'rovga Bashira bersin javobni. Chunki Bashiraning bir balda yo'q. Aminan shunday hurmat etam Bashir akay. Mana senga podskaska. Salovat ayda yordam etik. Biz betina gentleman to'g'an. Bashir akay, mana senga podskaska. Sen aytib berga tegish. Bir balingda yo'q bet. Mana Salovatga qara. Salovat yonima bosar. Mana Salovat. Mana men Bashira ikkimizga da qara. Mana menim olay bir uzunroq Salovatni qana qaraganda. O'ylab bitiraybatlab Bashir akay, mana Salovat, mana men bosib turam. Narsa? Eferin hürmet dostlar, boy. Bir bal. Beşire Nasirova. Zor rahmet dostlar, zor rahmet tuğanlar. Zülfiye Kay Jan Kisagım bir şılma. Hazır kim nişe bal alsa da sen jinguşe. No en yumart alıp barışı Javit Shakirov her bir oyuncuğa bir bal bulsa da birigati şuna kura kilesi sırav mahsus İskender sena çünkü İskender'nin alıga bir balı da yok. Soldan onga 6. sırav 7 harf. Kışkine güne sual şan. Nişik
әйтәләр татарларда кечкенә генә суалшанны Искәндәр бас димәгә. Искәндәр, ну, Җавид уж. Искәндәр каян уж булсын анда 7 хәреф уж сүзендә 2 хәреф бит, нишисең син? Мин әйтәм, Җавид, сузып яз. Зөлфиянең кукмарасы кыскара бит. Минеке озынайсан. Зинхар кызмалы, зинхар кызма Искәндәр, миндә инде Айдар Бәширәгә ярдәм иткән кебек сиңа ярдәм кулы сузасы килә. Борынгыдан килгән сүз саф милли татар сүзе. Суалшан сөйләүчен бабайлар заманынан килгән, ну, сырлы бабай, яисә бабай сырлы. Бабай сырлы, ну, Баба сыр. Дөрес, хөрмәт дуслар, bir bal Искәндәр Мотыйгулла. Дәвам итәбез дуслар, соңгы сүз һәм шуның белән баш ваткычыбыз шишле бетә. Иң авыр сүз, иң озын. Авыз белән акча тапкан кешегә кем дип әйтәләр татар халкында? Авызы белән акча тапкан кешегә кем дип әйтәләр татар халкында? Кем беренче кнопкага баса? Зөлфия Шакирова. Җавидтен. Шаты тагын битене суйга батты. 2 хәрефен ашалы тагын. Син дигәндә Зөлфия кай аяк идәндә 2 хәреф студия. Хөрмәт дуслар, күреп торасыз, ул кешегә ниндидер баш диләр. Нинди баш? Зөлфия кай җан кисәгем исеңә төшер, андый баш дип синең миңа әйткәнең бар. Уйлыйбыз, кем беренче тимәгә баса? Бәширә Насирова ниһаят. Бәширә кай? Җавид! 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 Син нәрсә һәрбер сүзне 3 тапкыр әйтә башладың, что ли? Мин әйтәм, бу юлы неужели шул? Кайтып кит әле. Зөлфия кай җан кисәгем исеңә төшер, син беләсең бу сүзне. Син әйткәнең бар, өйдә әйтмәгәнең, икенче җирдә, өйдә әйткәнең бар, нансы түгел. Сабан туйда әйткән идең, башым аппак иде, их Җавид, син шушы баш дидең, башым аппак иде, авызымда акча иде. Катык баш. Афарин, хөрмәт дуслар, катык баш, катык баш, катык баш. Халкыбызның милли сабан туй уеннарында катнашкан булсагыз, катыктан акча тапкан кешенең авызында акча була, башы катыкта була һәм кайбер татарлар яшәгән төбәкләрдә ул кешегә төртеп катык баш диләр. Шайтып, хөрмәт дуслар, хөрмәт туганнар, сезнең алкышлар җиңүчебез Зөлфия Шакирова. Зур рәхмәт Искәндәр Бәширә, шуның белән башлаткыч тапшыру ахырына якынлаша һәм сезнең белән бергә булды яраткан артистыгыз мин Данир Сабиров. Bayram bilan
Yerledi etkey yalın örüp. Akbuzatның yarsu apağın. Enkey suza dehşet kılışının zor yaularda jеңіп kaytkanın. Min frontqa ketem ipteşler. Şakarmaşı kekük ay karşımda Şakarsanşı ağaç başında Karşıga kay kebeke mımızdı uydim Kaygı hasret düştü başıma Şakarmaşı kekük ay sataşım Hasret arttırırga mataşım Şidillerde yürüyüp yalgız başım Yalgız kekük gibi odaşım Şidillerde yürüyüp yalgız başım Yalgız kekük gibi odaşım Şakarmaşı kekük ay yakında Kekük işini tügel dolu tirek Yanağına diksem yalgını yok Yalgınsız okuyana Yanağına diksem yalgını yok Yalgınsız okuyana bu yürek Yalgınsız okuyana bu yürek Орден да берелер. Рахмет. Рахмет Лилия. Bu Ruslan Muhammadiyevning oilasi. Rahmat o'g'lim. Zo'r rahmat do'stlar. Zo'r rahmat. Ruslan, zo'r rahmat. Zo'r rahmat. Güzelliğe, güzellik gelir. Sağlıklar. Sizin için yandırayım. Hürmetli dostlar.
var mı soğunular? Sinde var mı soğunular? Min sarı saptım indi, min sarı saptım indi. Min yatılarga yar bulalmayım, min yatılarga yar bulalmayım. Öptenine yatma indi. Min yatılarga yar bulalmayım, min yatılarga yar bulalmayım. Öptenime yatma indi. Sinde var mı ükenüler? Sinde var mı ükenüler? Minutlar yuttum indi, minutlar yuttum indi. Min düşümde seni kütem, min düşümde seni kütem. Elle unuttum indi. Min düşümde seni kütem, min düşümde seni kütem. Elle unuttum indi. Var mı üzülüler? Sinde var mı üzülüler? Min para indi, min para indi. Min seni yarım deyip süydüm, min seni yarım deyip süydüm. Ah sinde yarat indi. Min seni yarım deyip süydüm, min seni yarım deyip süydüm. Ah sinde yarat indi. Ah sinde yarat indi. Ah sinde yarat indi. Зор рахмет достар. Бу хатны, әле күп хатларны Рүстәм алып кергән бугай. Менә монда бер хат. Сездә дә хат. Хатларны менә минем шундый гадәтем бар. Теге режиссер минем әйткән ди, хатлар укысаң узак укыма, ямсыз укый белмисең, совсем татарча укый белмисең ди. Ә мин укымыйча калдыра алмыйм, чөнки кешенең хәтере кала. Әнвәр, сезне туган көнегез белән котлыйм. Озын гомер, сәламәтлек, озын гомерләр телим. Сине ихтирам итеп, сәлам итеп, балалары ярдәм итсен һәм үзем мин үзем сиңа балаларың ярдәм итсен. Мин үзем ятим үстем. Шулай итеп матур яшә, яме? Рәхмәт дигән. Рәхмәт. Рәхмәт шундый хатларыгыз өчен. Әнвәр, синең ижадыгызны, җырларыгызны минем кызым бик кичкенәдән үк яратып тыңлап, дискотекаларыгызда кушылып җырлый. 2004 елда Уфада концерт булганда кызым чирләгәч, соңыннан сезне концертыгызны Бүздәк районына кайтып карадык. Бу фото шунда төшкән. Мин аны открытка дип торам. Бу безнең фото икән. Хәзер укып бетәм. Сезне туган көнегез белән чын күңелдән котлыйм. Бездән сезгә иң изге теләкләр, сәламәтлек, иҗади уңышлар сезгә телибез. Зур рәхмәт. Әнвәр, туганым, безгә хәбәр көтә әнкәй җырын ишеттерсәгез бик шәп булыр иде дигән.
Тегенде язганнар Әнвәр онда 5-6 хат ята Әнвәр дин буйларын дип. Дин буйларын җырлыйбызмы? Барыбыз да җырлыйбызмы? Хәбәр көтән кәйнедә җырлый башласак узаграк булыр. Бу җырны инде без сезгә барыбыз да бергә кушылып җырларбыз. Алкышлар коя! Din boyları sarı çeşke, üzde sizde olasın. Din boyları sarı çeşke, üzde sizde olasın. Sarı çeşkelerini üze gezi yalnız kalasın. Sarı çeşkelerini üze gezi yalnız kalasın. Din boylarına düşmezsen Görmegen bular idin. Sarı çeşkelerini bilmegen bular idin. Sarı çeşkelerini bilmegen bular idin. Din boyları gayepleme, sarı çeşek üskenigen. Elle üzüm gayepleme, din boyuna düşkenigen. Din boylarına düşsegiz, sarı çeşek üzmegiz. Din boylarına düşsegiz, sarı çeşek üzmegiz. Sarı çeşkelerini yalnız kala kurmegiz. Sarı çeşkelerini yalnız kala kurmegiz. Sarı çeşkelerini Sarı çeşkelerini yalnız kala kurmegiz. Sarı çeşkelerini yalnız kala kurmegiz. Зур рахмет. Әмир, сен бүгін жырламайсың мұны? Бұл жігітні таныдыңыз ма? Бұл менің ең еш, менің бұл Әнуар ауды еді, мен сенен кебек боламын да ела берсады. Біраз жырны бүгін де жырлайсың ма? Қойсын жырлайсың? Сен де дейін бойын. Давай. İbuna solasız ki ötesiz olasız.
Min bonus'u seske üttesiz olasız. Sola seske üttüp yotes koymes. Aferin. Aferin. Amir Yagudin. Rahmet dostlar. Мен әйтәсем килә шуны, бик куанычлы минем өчен хәл. Азагы елны концертларымда яшьләр дә күбәй башлады. Шуңа күрә ул бик куанычлы хәл диясем килә. Безнең сәнгатебез яшьләребезгә күчә икән. Ул инде безнең милләтебез. Алла бирсә гөрләячәк, яшәячәк. Ишу да гүзәлләнәчәк, Алла бирсә. Рәхмәт. Бу җырларымны мин дөресен әйткәндә искечә үзем дә бик нык яратам. Мин арырсыз дидем. Ничә еллар буена шул җырны җырлап, ул инде мин беләм, теге Киркоровлар, Кобзоннар җырлыйлар, теге 30 ел, 50 ел буена җырлыйлар. Мин әлләнчә кыенсынам. Шуңа күрә сез сорагыз, без җырларбыз, ярыймы? Сораулар буенча. Рәхмәт. Зур рәхмәт дуслар. Рия җырым. Алмаз Гамайдар Юнусовлар, яшьли сөйгән ярларга багышлана. Ушлашмый да киттең, нигә ялгыз иттең? Берни булмагандай кар ява. Яуган карны күрмим, инде ни хәл иттем? Ник шул кадәр әрни бу яра? Яшьли сөйгән ярлар, тарафыгыз кайлар, уйлыйсызмы безне кайвакыт? Безләргә төшсәк тә, төшләргә керсәк тә, яшьлекләрне булмый кайтарып. Безләргә төшсәк тә, төшләргә керсәк тә, яшьлекләрне булмый кайтарып. Болытлар агалар, бик ерак аралар, кар болыты булып yüзәмен. Урамнар буш дала, йөрим ятим бала, такбирләрем шулдыр түзәмен. Яшьли сөйгән ярлар, тарафыгыз кайлар, уйлыйсызмы безне кайвакыт? Безләргә төшсәк тә, төшләргә керсәк тә, яшьлекләрне булмый кайтарып. Безләргә төшсәк тә, төшләргә керсәк тә, яшьлекләрне булмый кайтарып. Үпкәләдең киттең, мине ялгыз иттең. Шул кич кебек карлар явалар. Моң сагышлар тулы, йөрәккә нуры булып, яшьли сөйгән ярлар калалар. Яшьли сөйгән ярлар, тарафыгыз кайлар, уйлыйсызмы безне кайвакыт? Безләргә төшсәк тә, төшләргә керсәк тә, яшьлекләрне булмый кайтарып. Безләргә төшсәк тә, төшләргә
яшьлекләрне булмый кайтарып. Яраткан кешебез Әнвәр Нургалиев. Әнвәр Нургалиев. Мәхәббәтне юлдаш итеп, бер кашыктан башлап китеп, корганбыз дөньябызны. Гаиләбез киңлекләреннән, бәхет биеклекләреннән, булганбыз улы кызлы. Гөрләп барган эшем бардан, эшләр өчен көчем бардан, мин бәхетле тормышымдан, ышанычлы кешем бар. Мин дигән хәлләрдә дә, мин авыр мәлләрдә дә, таянырлык кешем син бар, ышанычлы кешем бар. Бәхет юлы җиңел түгел, төрле юллар белән килдек, тапканны югалтмадык, булганын арттыра бардык, гаилә балалар дип яндык, тырыштык сынатмадык, гөрләп барган эшем бардан, эшләр өчен көчем бардан, мин бәхетле тормышымдан, ышанычлы кешем бар. Мин дигән хәлләрдә дә, мин авыр мәлләрдә дә, таянырлык кешем син бар, ышанычлы кешем бар. Таянырлык кешем син бар, ышанычлы кешем бар. Янда харчак булы сине тиңем, терәк булсын сиңа иңем, дөнья шатлыкка тулысын. Бар булып канатларыбыз, бу бәхетле чакларыбыз, гомерлек була күрсен. Гөрләп барган эшем бардан, эшләр өчен көчем бардан, мин бәхетле тормышымдан, ышанычлы кешем бар. Мин дигән хәлләрдә дә, мин авыр мәлләрдә дә, таянырлык кешем син бар, ышанычлы кешем бар. Таянырлык кешем син бар, ышанычлы кешем бар. Минем шундый кешем бар. Зур рахмәт, дуслар. Бу җырымны иҗат итте Зифа Банагаева. Минем теләгем шул. Сезнең барыгызда да тормышыгызда шулай яхшы булсын. Шундый ышанычлы кешеләрегез, сөйгән ярыгыз кырыгызда яратып, көтеп торсын. Рахмәт.
Askar Usmanov. Bir-biribizga. Мәңгелеккә сиритте синең күзләрең, хисләремне аңлатырга тапмыйм сүзләрем. Сандугачлар җырда сайрый синең исмеңне, ничек кенә ашыйм икән йөрәк серемне. Йолдызларга йолдыз тиң була диләр, гөлләр белән гөлләр бар килгәннәр. Син аңлашы иркәм, бу ямлы җирдә яратылган бездән бер-беребезгә. Йолдызларга йолдыз тиң була диләр, гөлләр белән гөлләр бар килгәннәр. Син аңлашы иркәм, бу ямлы җирдә яратылган бездән бер-беребезгә. Рәхмәт яусын очраштырган якты көннәргә, сине дөньяга тудырган газиз әнкәңә. Язгы көндә кояш сыман кердең тормышка, синсез алдан яшәмәгән кебек тоела. Йолдызларга йолдыз тиң була диләр, гөлләр белән гөлләр бар килгәннәр. Син аңлашы иркәм, бу ямлы җирдә яратылган бездән бер-беребезгә. Бүләк итсәң йөрәгеңне иркәм, әгәр дә миннән дә бәхетле кеше булмас бу җирдә. Мәхәббәтем нурларына сине беркермен, мәңге-мәңге сине яклап сөеп яшәрмен. Йолдызларга йолдыз тиң була диләр, гөлләр белән гөлләр бар килгәннәр. Син аңлашы иркәм, бу ямлы җирдә яратылган бездән бер-беребезгә. Йолдызларга йолдыз тиң була диләр, гөлләр белән гөлләр бар килгәннәр. Син аңлашы иркәм, бу ямлы җирдә яратылган бездән бер-беребезгә. Күрәсеңме иркәм, бу ямлы җирдә яратылган бездән бер-беребезгә. Күрәсеңме иркәм, бу ямлы җирдә яратылган бездән бер-беребезгә.
Достар, зор рахмет. Дөресен әйтәм. Мин бу концертны туган көн дип эшләмәдем. Шулай туры килде туган көндә, менә 35 яшьне үткәргәндә беренче шулай сольный концертны эшләдем дә, шуңа күрә һәр вакытны елның менә шу вакытына туры килә. Я 25, менә бүгін туры килде 28-не. Мин чын күңелдән сезнең алдыгызда башымны ям. Күңелләр шу хатлык тула. Менә кичә концертыбыз бик матур булды. Менә бүген инде шу хатлык энергетика көчле, белмәем. Күңелләр тулып, елап кына ибәрмәсәм ярар. Рәхмәт. Зифа Банагаева, апам. Берәүләр яралый, берәүләр давалый. Кемнәре юк якты дөньяның, җаннарыма дава. Белеп тоеп яшәү, туган якта апам син барын. Апам, апам, әнкәй кебек апам, арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә, шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың, син бар апам минем, син барсың. Суга түгел уңга, салып жайлы юлга, туганлыкны аклый, саклыйсың. Түккән көчләремне, күреп эшләремне, канатларымны үстерәсең. Апам, апам, әнкәй кебек апам, арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә, шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың, син бар апам минем, син барсың. Туган нигеземнең яклап сайрар кошы, китмәс кошы минем күңелемнең. Абыйлардан артык җизнәм тигезендә, бирсен Алла гомерләреңне. Апам, апам, әнкәй кебек апам, арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә, шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың, син бар апам минем, син барсың. Апам, апам, әнкәй кебек апам, арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә, шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың, син бар апам минем, син барсың. Син бар апам анда, син барсың, син бар апам минем, син барсың. Рахмет, зур итеп. Зур рахмет. Рахмет, рахмет, рахмет. Зур рахмет, достар. Сіз көбігіз менің білән ризалашырсыз, шынап та. Опалар, шынап та бик якын бізге қойткан сайын
Безне каршы алып, үзенә бармы юкмы, күчтәнәчләрен төеп, безне шулай озатып ебәрә. Минем ике апам, алар икесенә дә багышланган. Шуңа күрә рәхмәт шушы җырымны шулай җылы кабул иткәнегез өчен. Киләчәк җырым алдыннан әйтәсем килә. Бу җыр багышланган безнең әткәй-әнкәйләргә. Алардан башка мин үземнең тормышымны күз алдыма китермәйм. Алар гына исән булсын. Ходай Тәгалә аларга тигез гомер бирсен. Бүгенге залда минем дусларымның әнкәләре бар. Рөстәмнең әнкәсе Василия апамында, Рима абыйның әнкәсе Әминә апа. Бу җырны мин багышлыйм аларга. Гомән әнкәйләргә багышлыйм. Яңа җырым Әти, әни. Тормыш киені тәләрендә әти әни бар шилек. Тормыш алып барганнарда, баламы дейіп яңганнарда, икесе бергә кирәк. Мөлдерәмә шилекләре, әле бар йөрәкләре. Әти янында әни бар, әни янында әти. Игезелекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләми. Игезелекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләми. Құшлардай сайрашып үстік, өмір киені тәгізіде. Шайпалмады бар ширеклер, бір үк юлдан бір адымнан атлауға икегізіде. Мүлдірәмә ширеклері, әлі бар йөрәкләре. Әти янында әни бар, әни янында әти. Игезелекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләми. Игезелекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләми. Яшәмәдегез дә битсез, әле күздегез төшен. Инде яшәсәгез иде, очырган кошларыгызның тоеп игътибар көчен. Мөлдерәмә шилекләре, әле бар йөрәкләре. Әти янында әни бар, әни янында әти. Игезелекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләми. Игезелекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләми. Түгелмәстен бар шилекләр, түгелген тулып булмас. Кайсыгыз булмаганда да, икегез бар шакта кебек өебез җылып булмас. Мөлдерәмә шилекләре, әле бар йөрәкләре. Әти янында әни бар, әни янында әти. Игезелекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләми. Игезелекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләми. Бирсен Ходай жәлләми. Бирсен Ходай жәлләми. Әни янында әти бар, әти янында әни. Зур рахмәт дуслар. Исән сау булсыннар. Кызган сезнең алдыгызда Венер Нургалиев.
yıldızlarında Batıda iken durmuş Kelgensen iken bu jirge Yanıp yeşerge tırış Uldırsa da, yandırsa da Durmuş bir tulmuk ciza Vakit keyin izlep kişi Dünyanı inglep gize Uldırsa da, yandırsa da Durmuş bir tulmuk ciza Vakit keyin izlep kişi Dünyanı inglep gize Yaxşısında, yamanında Kürsede ul pay bakır Kimlersin tuygan iken Bu dünyаны yaratıp Uldırsa da, yandırsa da Turmuş bir tulmuk ciza Vakit keyin izlep kişi Dünyanı inglep gize Uldırsa da, yandırsa da Turmuş bir tulmuk ciza Vakit keyin izlep kişi Dünyanı inglep gize Şekke kalsın işin Jirne bize mıgırar Kışlarda bit yollar yara Dışarıga büyük yırak Uldırsa da, yandırsa da Turmuş bir tulmuk ciza Vakit keyin izlep kişi Dünyanı inglep gize Uldırsa da, yandırsa da Turmuş bir tulmuk ciza Vakit keyin izlep kişi Dünyanı inglep gize Vakit keyin izlep kişi Dünyanı inglep gize Dünyanı inglep gize Әнвәрнең племяннигі Венер Нурғалиев. Ну, племяннигі былай инде. Әнвәрнең бір туған абысының бір туған малайы. Ярар достар, шыққан инде тағын тігі жырға беріліп тұрмам. Инде бүгін чөнки жыршылар былай да көп. Шулпан бек матур жырлады, Әнвәр жырлый, Венер жырлый. Мен инде тағын пародияға тоқталырмын, чөнки барыбер күп кешенең күңелендә мин паразит бит. Пародист. Шуңа күрә достар, сәхнә искиткеч әйткәнемчә, менә мондый сәхнәләр бит була теге зур Евровидение конкурсларында шулай бит. Менә мин шушы Евровидение дигән номерым тәкъдим итәсе килә сезгә достар. Хәзер күз алдыгызга китерегез. Европа бәйгесенә, Евровидениега җибәрәләр безнең артистларны. Безнең Башкортстан, Татарстан артистларын әлбәттә Нолайдар абый, Салават абый, инде метрларыбыз Фирзәр Мортазин, Нәфкать Нигъматуллин. Аларны әзерли Татарстанның халык артисты танылган алып баручы кемнәрдер белә, кемнәрдер бәлкем белми, ул классик алып баручы Рашид Сабиров. Сезнең алкышлар белән башлыйбыз дуслар. Егетләр, миңа калса Евровидениеда, Европа бәйгесендә татар җыры белән әллә нәрсә кырып булмас. Кирәк шундый көй сайларга, менә ул көйне бөтен дөнья, бөтен милләт кешеләре танып, кушылып җырлап утырсыннар өчен. Кемдән инде тәкъдимнәр? Нәрсә Айдар? Рашид абый, миңа калса бар бит әле теге җыр. Туганнар, аны бөтенесе белә, аны бөтен дөнья белә теге. Амана кукарела шаллалала, амана кукарела на-на-на-на, на-на-на-на-на-на-на-на-на, на-на-на-на-на-на-на-на-на. Менә шуны Рашид абый татарчалаштырып җырласак, ну бер икене башкортча да кыстырсак. Әйбәт булыр дим мин. Әйбәт. Молодец, молодец Айдар. Синең һәр вакыт башың калганнарга караганда яхшырак эшләде. Конечно. Ул бит Уфада калды.
Аның бит мазгасы 2 сағатқа иртерәк эшлей. Тіліңе салынма салават, бик келешем Айдар, маладис. Ялғышмасам ол жыр былай башлана. Тыр чатша, тыр помпа, тыр чатша дейіп. Мына бұл үлішні кімге береміз? Нәрсе Фирзар? Мина берегес, мина как положено үзімізше, мишерлерче, тыр чатша, тыр помпа deyip иманын кием. Ашықмалы Фирзар, мина қалса ол үлішні мұң білән башларға керек. Арабызда ең мұңлы жыршы достар ол Нәфқат. Нәфқат, Әнікаш. Әйдәлі сен тыр чатша, тыр помпа деп башлап қаралы шушы үлішні. Ярар. Тыр чатша, тыр помпа, тыр чатша, тыр помпа. Молодец, Нәфқат. Былай былығаш, елатабыз бүтін Европаны. Яшқа көмәшәк біз. Шондай мұңлы тауыш, мәғнәлі сөзілер. Аннарысың жәгетлер шошы жырда, шошы күйге туры кетіріп, өзігізді хит былыған татарлар яратқан жырларығызында қыстырығыз. Өзіміздің тілді бүтін дүнияға яңғырарға тиіш. Әйтек Айдар жырларсың тігі бек матур жырың меңа ұши, сен менім жанымың яртысы деген. Мына шуны қыстырырсың, яме? Фирзар, сен шул мәңгі өлмәз бір гына минутқаңны қыстырырсың енді. Шестой өте алмады ол минутың. Нәфқат. Менім көңіліме бик хуш келе бар бит әлі тігі жырың. Ғұмыр аты иярсізілі, ғұмыр аты биясіз мұсыңында шонда түгіл хатырламим. Салауат, сен өзің қара. Матур жырларың бик көп. Қайнар шайманда салқын шаймы, пакетиклы шайыңмы? Главный бір пакетні 9 стаканға ғана ясы көрме. Саяқ болашақ. Анарысың жігітлер, қошымтасын припевні төп тілінде жырларға керек, инглиз тілінде. Шынки мақсус инглиз тілінде яңғырарға тиіш. Әне, бураныске бабушке. Отмұртша жырлап, қошымтасында англиша come on in dance дия, екінші орын яуладылар. Шуңа күрә бір әрігіз біләмі шошы жырның төп тілінде нешік жырланасын? Мен біләм. Мен бит қыз Америкада оқи. По-моему. Аның башы бұлай тыр шаша, тыр пүп, тыр айық. Асы Нәфқатның үліші. Аның Нәфқат қараштабы берді, Нәфқаты бұты тұрға қадәті бар аның. Нинді жырны жырлауыз, Нәфқат пастайыны бұты. Ана Нәфқат бұтағынға Рәштабы құтыра, Рәшт құтырғанға Нәфқат тұтлыға. Исі де қалдырын Нәфқат құдайым. 300 ел тыр шаша, тыр пүппа, тыр шаша. Нәфқат ана нефкоем суши бұталырға ерамы. Это Европа. Ана бүтін дүния қарсы, Башқұртстан президенті қарсы, Татарстан президенті, милләт бүтінісі. Нефкоем суши 300 ел құдайым. Исі де қалдырын. Тыр шаша, тыр пүп, тыр... Сөзі көмей кәмін суши. Нәфқат, әне бұл айтамыз. Шып, ұнытмас үшін, хотя бы шәнті бар маңға язып шық. Язып шық, ұнытасың аты. Әлфия Павзалова ғұмыр бөй жырлабы, ғұмыр бөй ұқып жырлады, бір кім бір сөз айтмады. Шағырасың да үй алма, Евровидияға шығамыз, ұнытасыңға шапылдатып ұқы. Бірәрсі сөз айтса, Әлфия апа қошты дейерсің. Яра, менекі қошымта достар, қошымтаны екінші тыршашеті Нәфқат партиясы, менекі мына істе, хей! Нөміне қолғаны қатырлаймын шонға. Хей! Сың нешік сыңында құдайым. Нәфқат, қатабы сен тыршаша деп тұр әлі. Мұш ішкәт шәрға.
Yok oldu hatta. Bırak. Hey! Vaknuna yuna mulupup hanana. Vakn mi. Vakn una yuna. Una nawila. Maladis salavat. Өзің 3 сағат бір қошымтаны іске түшірдің, нәпқатқа байланған бола тағын. Ярар егітлер, һәм енді өзіңіз білесіз, Европа енді ол әлбәтті Европа. Припев, проигрыш дұрысырағы, проигрыш вақытында әлі бейірге де керек. Көргеніңіз бардыр, бүтін артистлар Евровиденде бик матур заманша бей. Шоңа көре бүтінігіз нешек болдыра аласыз бейірге тиеш боласыз. Hürmetli dostlar, şulaytып жыр партияларға бөліні бітті. Тыр чача деп башлай нафқат. Хит балаған жырларын қыстыралар, инглишча түп тілінде жырлайынды салауат қошымтаны, һәм бүтінісі заманша бей. Hürmetli тамашашылар, ғымырда болмаған вақиға, Европа бәйгісінде, Евровидениеда, Татарстан илін данын яқлап, біздің артистларыбыз кышлал-кышлар білән қаршалабыз. Нәфқат башлайсың айда. Тыршаша, тырпумпа, тыршаша, тырпумпа. Мені мулянди хапанана, аманы кукарелла шалалала. Мені мулянди хапанана, аманы кукарелла шалалала. Жайылдық бірген ашып шалалала, Европа бәйгісіне на-на-на-на, жеңарға барамыз шалалала, біз бит бұлдырамыз, давай салауат. Hey, wakuduna yuna, mulupu hanane, wakudumi, wakuduna yuna, una nawile. Hey, wakuduna yuna, mulupu hanane, wakudumi, wakuduna yuna, una nawile. Nefkat, tırşaşa, tırpumpa, tırşaşa, davay firzer. Birgine minuta şalalala, barsında anıta şalalala, kilalı şalalala, kilalı yanıma, yağımda qaraşın şalalala, qiyğaştay qarasın şalalala, sağıştan ərnəgən şalalala, sağıştan ərnəgən davay salavat. Hey, wakuduna yuna, mulupu hanane, wakudumi, wakuduna yuna, una nawila. Oh yeah, hey, wakuduna yuna, mulupu hanane, wakudumi, wakuduna yuna, una nawila. Nefkat, tırpumpa, tırşaşa, tırpumpa, tırşaşa, tırpumpa, tırşaşa. Öğreşi tabay. Егетлер әйткәнемчә заманча бей, біз кем нишек болдыра, нәфқат башлыйсың. Кеттік біздікілер үшін. Айдар давай. Бегнелеп доғанар, шын ерекдан, біздің ереклер бір ритмда дейбі. Әлбәті, салават давай. Allah. Вот рахат. Тиржар попробуй. Минем бирми. Нәфқат давай. Тыршаша, тырпумпа, тыршаша. Давай Айдар. Сен менің жанымның яртысы, яшайсың ерагым төрінде, нұр себеп барасың жолыма, яшайсың көңілім төрінде. Ғұмыр атты иерсіз, ғұмыр атты егенсіз, ғұмыр атты иерсіз, ғұмыр атты давай салауа. Hey, wakuduna yuna, mulupu hanane, wakudumi, wakuduna yuna, una nawila. Oh yeah, hey, wakuduna yuna, mulupu hanane, wakudumi, wakuduna yuna, una nawila. Мен Башқұртыстан, шалалала, Нәфқат менің братан, шалалала, Терзарик молодец, шалалала. Мені вообще
Polnay. Günlerim şulay uzarmaga seni de küttüm. Yalnızım istel yanında sığılgan şeyler için. Günlerim şulay uzarmaga seni de küttüm. Yalğışasın bet salavat ol jaralanmay bas. Yalğışasın bet dostum ol jaralanmay bas. Извини, брат, если что. Gafu. Gidip birge. Hey, rock'n'una yuna, mulupu hanana, rock'n'una yuna, una nawilla, oh yeah. Hey, biz bit bakarlar, para biz gül olga, irişir biz, Allah birse kuyga baksatı bizge. İrişir biz, Allah birse kuyga baksatı bizge. Tataristan gül olga. Tataristan Qozon viloyati Danir Sabirov. Danir Sabirov. Hurmatli do'stlar, Danir Sabirov qandagisida 5-6 aprel günlerinde özünün ürgün programması bilen 5 aprel Umpoz alında, endi 6 aprel Yaşlar Medeniyet Sarayı'nda gözüp kala. Danir Sabirov'ni görüyorlarga unutmayınız dostlar. Zor rahmat. Anvarni tag'in bir tug'an kuni bilan men qo'zg'alam meni Kitirga kerak, yemi? Qozonga. Paka, yaradam sizni, rahmat. Danir Sabirov, Rustam Shakirov. oh yeah. O mında xatlar jıyılgan, bari bir jamaat konsert teneffüsten soň sizileyin dulny işleptir. Kayıflar şäp, şampan şereplerin bulay azra kabul eteldingizmi? Jetdimi barıgızga da? Jetemisin indi olayımı? Bir qaşanda jetkeni. Yaray, hurmatli do'stlar, endi gümümen Enver Nurgaliyevning şuşu konsert programmasını hazırlagan şaqta endi tege şonday konkurs ilan etkenler edi. Ul endi internet şilterlerinde, hem endi barınızda bilgensizdir. Kim şuşu beyramga gümümen xotin qizlar bigirekte qizildan kiyinip kileler. Demek olarga sürprizlar, bulaklar dip etkenler edi Enver Nurgaliyev'tan. Qorap turam, birerisi yong'ush qizildan kiyinsam olay. Bor olarni menga biletlarında berdiler. Tege Danir aytmoqchi, bir nindi shuhri yo'q jamaat. Bunda endi teneffüs vaqtida soylab olganlar. Hozir aytam, shular zinhar yuguribgina shig'igiz. 27-ret 30-o'rin hem ikinci retden 15-ci o'rinda shig'igiz zinhar. Hammalarga qo'shilamiz do'stlar. Bu endi qizildan kiyinib kelganlarga. Ayda kishira gufa. Mana sizga Enver Nurgaliyevdan shunday kuchlanish. Bunisi sizga. Hammanisi sizga. Rahmat sizga. Bunisi sizga maxsus Enver Nurgaliyevdan. Bunisi da sizga. Rahmat sizga. Rahmat, qo'l shavamiz. Hazır opa.
Bunisi sizga. Rahmat o'zingizga. Hazır. O. Rahmat sizga. Rahmat o'zingizga. Конечно, bunday bo'laklar bo'lganini bilsam, o'zimda qip-qizildan kiyingan bo'lardim. Bu xotlarga ko'chsak endi tonglar otarmikan. İmanım Kamil şuşundagı bütünüsüde tagın din buyların sırıylardır indi. Ya yaşlıkka koytuların sırıylar. Yaray jamaat. Bulay aytamiz hazır. Min Şulpan Yusupov'unu çağıram sahne türüne. Sizin güçlü kulşabılar bilen. Kazan Dağaristan çiverin. İng boңlu, ing bulganı ungan kızlarımızı birisi. Şulpan Yusupova Ufa karşılamız. Lilla 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 lilla. Şeşekler gibi kar yavar, hatırlatıp yemli moy kişin, şımır çeşek atkan tuğayda, birgen idik ikkev nur kişin, şımır çeşek atkan tuğayda, birgen idik ikkev nur kişin. Kırmış yollarımız şul geçti, ayrıldı türlü yaklarına, şulayda irken diliste, alıştırmamın yaklarına, şulayda irken diliste, alıştırmamın yaklarına. Var Üteridim de sığarmay Uçraşırgan işe yıllar var Nişik güzermesin sağınmay Uçraşırgan işe yıllar var Nişik güzerimsin sağınmay Ey şulay rahmet La 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 Hey la 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 hem bir gelip bitti dostlar Şımır çeşek atkan tuğayda Yürgen idik ikkev nur kişi Şulayda ürkem gülüse Alıştırmam beni yatlarına Sağınmışan işik güzerme Sağınmışan işik güzerme Pek rahmet dostlar. Elbette tağın Elfiye apa Abzalova repertuarı bilen başlap jiberdim dostlar. Hammagizga atалыш bulgan jir ulda bulsa Ак шешеклер сагыну жыры деп аталды. Инде достар, шулай шул фырсаттан файдаланып, инде мен Уфада биринчи тапкыр түгел, шулайда биринчи тапкыр мени Әнвәр абый чакырган, икенче тапкыр тагын килдик менә сезнең алдыгызга. Инде Әнвәр абыйга да бик зур рәхмәт. Шулай ук безне жылы шәйләре, жылы күңелләре белән каршы алганнары өчен бик зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Альберт абый һәм Альбина апа, сезгә бик зур рәхмәт. Сезнең алдыгызда баш иябез, безнең гаиләбез бик зур рәхмәт сезгә. Һәм инде дуслар,
Алға табада күрешерге насип булсын. Соңғы жырым булмасын, тик бүгінгі соңғы жырымны сезгә белә әйтәсем килә. Зөфәр Харитдинов иҗат иткән жырым Ак белән кара. Kazan, Tataristan konağı, Şulpan Yusupova. Mevzu rahmat Isfat. Rahmat özüne. Жамағат бұл хаттарны тез-тез генә булса да укып үтим инде. Бұлар барысы да Әнвәргә, Әнвәр туган көнең белән кутлыйбыз, сәламәтлек телибез, хәерле озын гомер. Хәсрәт шәләме үтсен сине якынларда. Туган көнең белән кутлаганнар. Чөнки бәлки шундый бер үтенеч Әнвәр туган көнең белән мәхәббәтем дигән җырны җырлагыз, пожалуйста. Бүген Әнвәр белән шулай сөйләштек. Бүген бик күп яңа җырлар әзерләде. Әнвәр шу хаттым әзерләнде. Менә ди бу хатларны Алла берсә бу яңа җырларны җырлап бетәбез дә, шуннан бүтән булган иске җырларны җырлап чыгам тагын диде Алла берсә. Шуңа күрә тотынып утырыгыз.
Кайышларыгызны эләктереп куерсыз. Рахмат, минде Энвер Абы, с днем рождения. Ждем вашу песню «Уза, уза, мы любим вас». Дип та куйганнар. Туган көннәре ул җәмәгать. Елда кабатлана, ләкин кабатланмый аның үткәне, бәхет, шатлык, зур тормышлар белән килеп торсын, алда көткәне дип дәшәсе килә. Рәхмәт. Рәхмәт, дуслар. Татар халык биюләре ансамбле өйрәндек. Таулар белән таулар гына очраша алмый. Кеше белән кеше очраша. Хәлләр ничек хәлләр диеп, әллә кемнәр килеп сораша. Танышларда кебек, түгелләрдә, кайда, кайчан күрдем үзләрен. Үз хәлләрен сөйлиләр дә, миннән көтә алар җавап сүзләрен. Хәлләремне җан кисәккәйләрем. Сез аңлагыз минем җыр аша. Узып барабыз без кылдан нечкә, кылычлардан үткер шыр аша. Сәхнәдә Башкортстанның атказанган артисты, яраткан җырчыбыз Әнвәр Нургалиев.
barısına. Ay quyoshday balqib qarchoq, shigasın sen qarışıma. Altınım sen altınım, sevimning yalqini. Canım kuyib susaganda, sen bit suning solqini. Altınım sen altınım, sevimning yalqini. Canım kuyib susaganda, sen bit suning solqini. Muhabbet gazap bulup ko'ngillerde yürümesin. Baxit nuri bo'lib balqib, yolqin bo'lib dirilesin. Altınım sen altınım, sevimning yalqini. Canım kuyib susaganda, sen bit suning solqini. Altınım sen altınım, sevimning yalqini. Canım kuyib susaganda, sen bit suning solqini. Hechkim diyemsin, ko'nglimdagi quyoshim. Turmush yo'llarin uzganda, bu umrlik yo'ldoshim. Altınım sen altınım, sevimning yalqini. Canım kuyib susaganda, sen bit suning solqini. Altınım sen altınım, sevimning yalqini. Canım kuyib susaganda, sen bit suning solqini. Canım kuyib susaganda, sen bit suning solqini. Ruslan, үлгердің mü? Молодец. Зор рахмат. Бұл жеріне, hürmetli dostlar, benim sizдің bilen бірге жырлайсам келе. Dünyalarımız tыныш emin болсын, Алла бұйырса. Yaşау дәрті бір қошанда sönmesin. Yaşayсы келіп тұрсын, яратасы келіп тұрсын. Işılıp yerim inden işe vay. Küngelem size nazlı yazılarını unuttum buğay, unuttum buğay. Küngelem size nazlı yazılarını Yırakta kaldı, dertlenip yarısı. Biz jırlap ötken ulu yeşil tuğla.
Süydü bütünümün Lakin ökünümün Yaşlıktan seni Süygeniga şulay Sen meni tugel Yaşlıkni güzel Unuttum buğay Unuttum buğay Sen meni tugel Yaşlıkni güzel Unuttum buğay Unuttum buğay Unuttum buğay Unuttum buğay Sen meni tugel Yaşlıkni güzel Unuttum buğay Unuttum buğay Зур рахмат. Зур рахмат. Рахмат. Рушат Мударизов. Зур рахмат. Зур рахмат, достар. Рия Мажырым. Раиль Үмітбаев. Гүлфия Шакирова. Сен менің назларым. Yaşligim tağında Qabınıgan bir yıldız Mehabbet ilinde Tugelimin min yalgız Sen benim yazlarım Sen benim nazlarım Sen benim canımın yartısı Sen kıyaş, sen ayım Turmuşumın jayı Sen baqit, şadlıqının barısı, barısı Күңелем аққышы Булайықшы гүл бірге Атылайықшы янәшә Бірге біз ғұмырге Сен менің yazlarım Sen benim nazlarım Sen benim canımın yartısı Sen kıyaş, sen ayım Turmuşumның jayı Sen baqit, şadlıqının barısı, barısı Bir tükülep jıyıla Turmuşta bit baqit Yanda seni tuyul Üzüde bir rahat Sen benim yazlarım Sen benim nazlarım Sen benim canımın yartısı Sen kıyaş, sen ayım Turmuşumның jayı Sen baqit, şadlıqının barısı, barısı
Зур рахмет. Зур рахмет. Қызым. Зур рахмет. Все, болды, қызым. Рахмет, Рүстем. Рахмет, Рүстем. Мұхалық пакетларын нәрсе шәді бітіріп бізге. Тазалық бет ұлғалық еуқ. Шылай, бұнысы енді шайырты құрмәдісілер. Сізге зор рахмет. Дұрысын әйткенде, шоша жырым алдынан, мен айтасым келе құрмәдісілер сізге өзімнің традицион рахмет сіздерімні. Шынапта, бик нақ долқынландық шоша концертімізін шылағанда. Мен енді шошы бүгінгі концертім үшін зор рахметлерімні айтасым келе режиссерға Илшат Фахруддиновқа. Бик енді қысқа вақытта deyip de olmay. Mena yortu yıl şuna biz anık bilen hazırlandık. İşlep bir de şunday postanovkalarına biz anarga zor rahmetli biz. İlşat dostum size zor rahmet. Gelecekte bir geçlerge yazsın. Eң zor rahmetlerimni aytasım kile bizning oilabizning turmushunda so'nggi yillar o'zining zo'r ulushini kiritgan oboyimizga ol endi menga o'qituvchi ko'rikda biz endi men endi o'zimcha o'ylayman to'g'anlarmiz deb Ramil aboy Yamilovga Ramil aboy shunga ko'ngildan sizga zo'r rahmat. Biz Alloh bersa biz yashaymiz hali yashadik yashaymiz hali sizga shunga ko'ngildan zo'r rahmat. Bik ko'p yaxshi do'stlarim bilan meni do'stlashtirdingiz, tanishtırdınız. Ratmir abilar, Oydarlar, Rüstemler, barısına zor rahmet. Rahmet dostuma, Rafil dostuma zor rahmet. Borçoka, ilgisine dostum zor rahmet. Halkıma rahmet. Çünkü Başkırıstan'da şunday uş gitarlı halk yaşay. Men indi Allah birsa söz birem. Gümrüm, mananda yüreğim tepkenşe. Men sizin için Allah birsa hizmet edecekmen. Hürmetli dostlar, zor rahmet. Men sizin aldığınızda başlarımdayım. Rayla Bey, zor rahmet sizge de. Şın gülden. Bu şarımını da kabul edip alığız. Aydar hem Aydar, Yunusuflar. Mekavetini saklayık dostlar. Bir күз сирпеп каравыңда мин гашык булдым үлеп бирерге сиңа әзермен ярты жанымны бүлеп үкенмәбез гомер буе бер сукмактан атыласа бергә булырбыз мәңгегә мәхәббәтне сакласа үкенмәбез гомер буе бер сукмактан атыласа бергә булырбыз мәңгегә мәхәббәтне сакласа Güyasin матур gül çeçek Doyalmam hiç de görüp Sıypıp girkem Şeşlerini Tolumlarını Urep Ükenmemiz Ömür boyu Bir sokmaktan atılasa Birge bulurmuz mengege Mehhabetini saklasa Ükenmemiz Ömür boyu Bir sokmaktan atılasa Birge bulurmuz mengege Mehhabetini saklasa Üstün ömürge sulmasın Көңілді гүл шәшәгім Болсын иркен Көңіл назы Өмірлік келешәгім Үкенмәбіз Өмір бойы Бір соқмақтан атыласа Бірге болырбыз мәңгіге Мәхәббәтні сакласа Үкенмәбіз Өмір бойы Bir sokmaktan atılasa Birge bulurmuz mengege
Мәхәббәтне сакласак. Muhterem milletdaşlar, hürmetli jarımın suyucu dostlarımız, ruhsatınız bugün sizin karşınızda hizmet kıygan her bir jırşı büyüşü muzikantlar bilen tanıştırıp öderge tağıda. Popüler artistlarımız, jırlar jaditeler hem popüler garmışçılarımız olmaz hem Aydar Yunusuflar. Virtuoz garmışçımız alırtırgısız Ruslan Muhammediyev. Hem de alıştırgısız tavuş operatörümüz Olmaz Karimullin. Back vokal Azalya. Halk Büyüler Ansamblı İrendik. Halk Büyüler Tiyatro Renesans. Kazan konağı şiveri bulgan ungan Sulpan Yusupova. Hem şulay o kazan konağı Enver'in dostu Danir Sabirov gitti. Enver Nurgaliyev'in tuğanı Venir Nurgaliyev. Hem indi şu sahneni bugün balqıtıp yakıtıp durgan için yana texnologiyalar kiritken FSD kompaniyası. Administratörümüz Rezida Zaripova. Kişege klipler hem video yazmaları işlevşi Batır Galimov. Hem indi şu kişeni koyuşu rejisörümüz İlşat Fakhretdinov. Hem Enver Nurgaliyev'nin mekabetçimisi Elina Nurgaliyeva. Kırmızı dostlarım, konsertimini alıp bardı. Satira uyum ustası, bizden yer jırşımız, popüler jırşımız Rüstem Şakirov. Yaratkan jırşımız, Başkurtistan'ın ot kazangan artisti Enver Nurgaliyev. Hürmetli dostlar, hürmetli Enver. Deli olayına tügül, bizden yaratkan dostlarının, tamaşaçılarının belki güne, kış güne, tuğan gün tortun kabul edip al. Haydayız bir yere, tuğan günün bile. Kabul edip al. Min konsert bitken diye biladım. Rahmet dostlar. Rahmet. Ömür boyu bir sokmaktan atılasak, birge bularımız mengige mektabetni saklasak. Ukkinne biz ömür boyu bir sokmaktan atılasak, birge bularımız mengige mektabetni saklasak. Birge bularımız mengige mektabetni saklasak. Saklasak.